Kako svoje kreativne ideje pretočiti u profesionalni print proizvod kao što su knjige, plakati, brošure, leci. Pored toga što nudi mogućnost grafičkog oblikovanja knjiga, plakata, brošura, letaka i ostalog štampanog materijala, ovaj program također nudi brojne mogućnosti grafičke kontrole tipografije. Najnovije verzije ovog programa osposobljene su za kreiranje interaktivnih dokumenata koji se mogu slati putem e-maila, direktno postavljati na web stranice kao i distribuirati putem mobilnih uređaja. Ukoliko želite naučiti profesionalni alat koji komplicirane dizajnerske zadatke reducira na nekoliko pravih poteza, dođite u Academy 387 i naučite kako.